Aye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure imbwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gatondo ko kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya 27/0/2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni imirwano ikomeye hagati ya 23 ndetse n'igisoda cya leta, bikaba rero bikomeje kugenda biba bibi cyane mu misozi itandukanye. AFC kuri ubu biravugwa kandi biremezwa ko ikomeje operasiyo zikomeye neza mu nkengero za Uvira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse binemezwa ko Fardc nayo yamaze kurungika abasirikare benshi. Turaza kureba rero uburyo AFC yamenyesheje leta ya Kongo ko idateze kuva mu bindi bice igenzura. Turaza kandi no kubabwira imirwano ikomeye iri kubera Ndondo ndetse ikaba yakomeje kubyutsa impungenge zikomeye mu misozi y'Imurenge. Turaza kureba uko bihagaze kandi turababwira ko igitero cya drone Fardc yagabye imunzenze cyashyize mu rujijo umutekano w'abasivili. AFC ikaba rero ikomeje gushinja leta ibyaha by'intambara. Turaza kureba rero uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ko intambara AFC yanyeganyije MONUSCO ihindura imyumvire y'umutwe wafatwaga nk'inyeshyamba. Turaza kureba uko ipaji ikomeye nshya iri kuvuga ibijyanye n'imirwano ikomeye. Ibiro ndetse n'ibindi nibyo tugiye kugaruka mu buryo bw'iramvu. Icyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe kandi niba ari ubwa mbere uhita sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Natangura mbabwira ko ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ryatangaje ko nyuma y'umujyi wa Uvira ridateze kuva mu bindi bice rigenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko bigaragara kandi byamaze gushimagirwa n'umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere 2026 yatangaje ko amahoro aganje mu bice iri huriro rigenzura kandi ko abaturage bakomeje ibikorwa byabo by'ubukungu kubaho bakaba rero kandi bahagaze neza. Yagize ati AFC ntizava mu gace na kamwe kari ku butaka yabohoye. AFC ntizemerera uwo ari we wese harimo leta ya Kinshasa ko ahungabanya amahoro n'umutekano mu bice bizabohowe. Arashimangira ko yiyemeje kurwanira no kurinda abaturage yivuye inyuma igihe cyose bakwibasirwa na leta y'ubunyamaswa kandi y'ingome ya Kinshasa. AFC rero yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho hinjiyemo wazarendo n'ingabo za leta. Ubwo wazarendo n'ingabo za leta binjiraga muri uyu mujyi bigambye insinzi bateguza ko mu gihe cya vuba bazatangiza urugamba rwo gufata ibindi bice byose AFC igenzura kugeza ku mujyi wa Bunagana. Kanyuka yatangaje ko bitangaje kubona leta ya Kongo yishimira ko ingabo zayo zinjiye mu mujyi wa Uvira kandi bizi ko byashobotse kubera icyemezo cya AFC cyo gukuramo abarwanyi ku bushake kugira ngo amahoro aboneke. Ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za leta ya Kongo Lieutenant Colonel Mark Hazukai yatangaje ko bw'abarwanyi nyuma ba AFC bavaga mu mujyi wa Uvira bangije ibikorwa remezo by'ingenzi biba n'ibikoresho birimo ibyubakishwa imihanda. AFC yasubije ko ibyatangajwe na Lieutenant Colonel Hazukai ari ibinyoma. Isobanura ko abarwanyi bayo bavuye muri uyu mujyi ku manywa y'ihangwa. Abaturage n'ibitangazamakuru birimo iby'imbere mu gihugu na mpuzamahanga barabirebaga. Iri huriro ryagaragaje ko kuva kw'ingabo za leta ya Kongo na wazarendo binjira mu mujyi wa Uvira bakoze ibyaha byinshi byibasiye ikiremwamuntu, byibasiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bihagarika internet kugira ngo umuryango mpuzamahanga utamenya ibiri kubera muri iki gice cya Uvira nk'uko bigaragaza kandi babivuga. Ibi rero bikaba bizatumye ibintu biba bibi cyane, aho rero kuri ubu ngubu bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba
bamaze kugaragaza ko ibintu bidasanzwe bihagaze gute. Umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vivian Van Dopel yatangaje ko yabonye isura atazi ku barwanyi ba FC ubwo bari mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma, kuko bari bafite imbaraga zitamenyerewe ku mutwe witwaje intwaro. Urugamba rwa AFC rwo gufata umujyi wa Goma rwatangiye mu rukera rwo ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. Icyo gihe Vivian wari umuyobozi wungirije wa MONUSCO ushinzwe ibikorwa no kurinda abasivili yarari muri uyu mujyi. Mu kiganiro na radio mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale RFI, Vivian yatangaje ko atazibagirwa urugamba rwo gufata umujyi wa Goma kubera ko rwagize ingaruka zitoroshye kubarwanaga abasivili n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni. Yagize ati urugamba rwa Goma muri kwezi kwa mbere kwa 2025 ni ikintu tutazibagirwa. Twaba tuvuga ku baturage b'abasivili abari bahanganye ku mpande zombi, ku barinzi b'amahoro ubwabo. Nirwo rugamba rukomeye kurusha izindi twabonye mu burasirazuba bw'igihugu. Ntaho rwari ruhuriye n'ifatwa rya Goma muri 2012. Kuri iyi nshuro rwari urugamba rukomeye rwo mu mujyi kandi rwatinze. Vivian yasobanuye ko ibigo by'ingabo za MONUSCO n'abakozi b'ubutumwa ibigo babagamo byaguyeho amasasu. Ahamya ko nubwo we na bagenzi be bisanze hagati y'umuriro ubwo uru rugamba rwari rugeze mu mahina, atahamya ko icyo gitero ari icyaroni ari Loni yakigaze. Ati twisanze mu muriro, nticyari igitero kitaziguye kuri Loni, ariko twisanze mu muriro. Muri uwo mwanya twakiraga abasivili nabo mu nzego z'umutekano bashakaga umutekano mu bigo byacu, bizaba ibya gisirikare mu nkengero za Goma n'ibya gisivili. Uyu muyobozi yemeje ko kubera kw'ingabo za MONUSCO zifatanyaga n'ingabo za leta ko mu kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa na AFC, icyo gihe zafatwaga nkaho nazo ziri muri aya makimbirane, bituma zibura uko ziva mu bice bimwe na bimwe zijya mu bindi bice bizisanzuye. Ingabo za MONUSCO n'iza Kongo, iza Afrika y'Epfo, iza Tanzania, Malawi, abacancura abanyaburayi wa Zalendo na FDLR bizari biri ku ruhande rumwe. Mu gihe umujyi wa Goma waberagamo uru rugamba, hari abashingiraga ku mubare w'ihuriro bagatekereza ko kuwufata byaba ari inzozi za AFC itazikabya. Vivian yabajijwe niba MONUSCO yaratekereje mbere ko Goma ishobora guterwa, asubiza ko yabitekereje kuko AFC yari ifite imbaraga n'ibikoresho biruta iby'umutwe witwaje intwaro usanzwe, kandi ku ikoranabuhanga ryakoreshaga kandi ikoranabuhanga ryakoreshwaga ryari riri munsi y'iryo bo bakoresha, kuko bizagezaho bananirwa gukoresha kacugujugu zabo na drone z'intambara. Ati yego twari twiteguye ko Goma ishobora guterwa, ariko ndagira ngo nshimangire ko iyi M23 itandukanye niyo muri 2012. Kwita gusa umutwe witwaje intwaro cyangwa se uw'inyeshyamba bihabanye n'urwego rw'ibikoresho ifite n'uburyo iri ku murongo. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yatangaje ko urugamba rwo gufata ikibuga cy'indege cya Goma rwari rukomeye birenze imyumvire y'umuntu, kuko ingabo za leta ya Kongo na Wazalendo byagerageje kwihagararaho, ariko bikaba rero bitarigeze bibasha kugera ku ntego nk'uko roba bigaragaza, nk'uko nabo bivuga kagaragaza ko ibikomeje kugenda biba bitandukanye n'ibyo bari biteze. Ni muri iki gihe rero amakuru akomeye nayo agaragaza ibindi bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse n'ibiri kugenda bikorwa bihagaze gute. Naye makuru mashya n'ubundi ari kuvugwa ku mirongo imbere y'urugamba. Reka tubabwire ko iyi bijyanye n'imirwano ikomeye bikomeje kugaragara ku ndondo bihagaze gute. Ni imirwano yasubukuye, ikaba rero yongeye kubyutsa ibijyanye n'ihungabana ry'umutekano. Amakuru yize baturuka mu gace ka Ndondo muri groupema ya Bijomba muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko muri iyi minsi habaye imirwano ikomeye yahuje ingabo za leta n'imitwe irwanya ubu butegetsi, ibintu byongeye gushyira mu kaga gakomeye abari muri ibi bice, nk'uko amakuru abigaragaza kandi abivuga.
ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere 2026 ndetse n'uyu munsi habaye imirwano mu bice bitandukanye by'indondo. Iyi ni imirwano yabereye cyane cyane mu gace kitwa Kajoka mu birometero bicyuvuye muri Muramvya ahazwi cyane ko hatuwe n'abaturage b'abanyamurenge nkuko bigaragara kandi binemezwa. Iyi mirwano iravuga ko yahuje uruhande rwa leta Frdc n'ingabo z'Urundi n'imitwe ya Wazalendo bahanganye bikomeye na Alliance Fleuve Congo ndetse na MRDP twirwaneho. Amakuru ava mu baturage n'abandi bakurikiranira hafi bibera muri kara gace aravuga ko uruhande rwa leta ari rwo rwatangije ibitero rugaba ibitero rurasa ibisasu n'ibindi bikorwa bya gisirikare ku birindiro bya AFC. Gusa bivugwa ko iyi mirwano yarangiye ingabo za leta zisubijwe inyuma ku gahato nyuma yo guhura n'imbogamizi zikomeye bituma basubira inyuma mu kajagari kandi zihura n'igihombo kinini. Nubwo rero byari byitezwe ko imirwano ishobora kugabanuka kuri uyu wa mbere, nabwo hiriwe imirwano aho bivuga ko uruhande rwa leta rwongeye kugaba ibitero ariko AFC twirwaneho nabwo bongera kwirwanaho ibasubiza inyuma nkuko rero bigaragara. Abaturage benshi bavuganye n'itangazamakuru batangaje ko urusaku rukomeye rw'amasasu menshi n'intwaro ziremereye rwumvikanye mu bice birimo ahitwa Kajoka, Mitamba, Muramza, Mugeti ndetse n'ahandi hafi aho. Ibi byateye ubwoba bukomeye mu baturage benshi, bamwe barahunga mu gihe abandi bagumye bihishe kubera impungenge z'uko imirwano ishobora gukomera kandi igakomeza. Iyi mirwano rero ibaye mu gihe umujyi wa Uvira kuri ubugenzurwa n'ingabo za leta nyuma y'uko AFC ivuyemo. Roko Informo yo iratubwira ko navuga ko ku ruhande rwa Fardc impinduka zabaye nyuma y'uko havuzwe ijambo cyangwa se n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ku ruhande rwa Fardc ikomeje kugenda yitegura kimwe cyose gishoboka. Yego, icyahindutse nta kindi nuko n'ubundi ibice by'ingenzi byashyizwemo abasirikare nk'uko twabigarutseho, ndetse kandi icyahindutse ku ruhande rw'umutwe wa 23 bafite igitutu kuko uko bivugwa n'aba basirikare cyangwa n'izi nzego za leta no kubikora birashoboka. Niyo mpamvu rero wumva hafi n'imisozi yegereye ahitwa za Rungutu, imisozi yegereye za Kamanyura mu Musho hari kuva abasirikare benshi berekeza Kamanyura bati turinde inzira z'imihanda iva Uvira yerekeza iwacu. Bo bakavuga yuko kandi bagomba guhagarara muri pozisiyo z'abarundi bataca. Bo baravuga yuko umutego wa mbere ku rugamba ngari ugutega igisirikare cy'Urundi bacamo mu gihe baba bigiye imbere begera hafi aho bari bakaba bakubita babaza. Urabona yuko cyane nko kunanirwamo amakuru atatu nyuma y'uko bavuze iri jambo hakagaragara ko igisirikare cy'Uburundi cyane cyari gifite imbaraga bya muri advance gukoresha trails n'iki n'izindi mbunda nini n'intoya. Bo baravuga bati noneho reka twebwe turinde ariko twiganje mu bice abarundi bashobora kuba barimo kuko nibo bari gufasha cyane Frdc mu rugamba rwiganjemo imbunda nini ndetse n'intoya. Yego, Tanganyika ho Karemba Aimable ratubwira ko ho byifashe gute operation gucunga umutekano logistique ho avugwayo nayaye kugeza ubu? Ngo ni deployment ku basirikare bari gucishwamo bazanwa Fizi ndetse kandi bavanwe hehe ziri gukorwa ziza abazanwa za Karemi bari kuba bavanwe hehe mu gihugu cy'u Burundi. Yego, nizo ziri kugenda zikorwa cyane umwihariko wa Tanganyika urasanga ari uwo nguwo mu buryo bwihariye. Naho abatanzania bo bavugwaga nabo bari muri Tanganyika by'ibyawo bigeze bihagaze gute update zari nize bwane Aimable? Ishusho fatizo rero ya Tanzania navuga yuko irahari ariko uburyo ihari siyigaragaza mu mateni mu uniform zabo ngo bigaragaze nka Tanzania turahari, ariko Tanzania irahari kandi ikavuga yuko n'abasirikare bita ngo n'abarundi abenshi muri bo nibuza ngo na 30% harimo abasirikare ba Tanzania biyemeje gufasha Kisekedi Shirombo. Yego, naho kubijanye no kuba bongerwa habari abandi wenda baherutse kuza byavugaga ko Tanzania yabayenda kohereza abasirikare bagira mu 12 zo update nize kugeza ubu. Muri iyo mibare bemeye makuru mfite nuko nibuza hamaze kugira abasirikare barenga 4900. Muri ibyo 4900 biravuga yuko nibuza hagati y'igihumbi n'ijana ari bamwe mu basirikare turi kubona bari koherezwa mu misozi mu bigogobogo bigeza abarundi. Yego, kuko ku butaka bwa
Kongo harabarurwa nibuza batari hasi ya 690 ba Tanzania bashobora kuba barahageze mu ibanga rikomeye dukurikije amakuru twashakishije dukora mu mpande nyinshi zitandukanye. Yego, kugeza ubu mama koratatu se yo deployment yabo ihagaze ite muri Sud Kivu ariko imirwano ndetse no muri Nord Kivu zo mufite bo kubijanye na deployment yabo ho bihagaze gute mable? Deployment zo ziri gukorwa mu misozi yo muri za Kamanyora cyane kandi ziri gukorwa muri no misozi y'Imwenga wa Lungu, misozi yegereza Nduba. Deployment ziri gukorwa ni nako kandi no mu bindi bice bitari byo muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru usanga naho deployment ziri gukorwa cyane muri Barikare, Masisi, Rushuru na Rubero na Nyiragongo. Yego, dukomeje kugeza ubu ku mipaka ho bihagaze gute? Kavimvira wongeye kugaruka ku ruhande rwa guverinoma, amakuru ahari ubu umupaka uri gukora abaturage bari kubasha kwambuka, bihagaze gute kugeza ubu? Byo ngo byo biracyari muri risk zone, ntabwo birafatirwa igisubizo cyanya cyo ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa cyangwa y'u Burundi gusa, kuko bari kubisabwa n'abaturage. Biravuga yuko bigomba gukorwa mu gihe gito, ariko kugeza ubu nta kirakorwa. Nta kidasanzwe kirakorwa, n'ubundi Uvira biracyameze kwa kundi, uretse ko abaturage bamwe na bamwe bavuga yuko leta ya Kinshasa ikwiye gukora igishoboka kugira ngo umujyi wa Uvira ubone umutekano neza 100%, bitandukanye n'ubundi n'ibiri gukorwa cyane n'abazarendo. N'ubona aka kanya bivuga yuko bagikomeje gushinzwa ibikorwa by'ubusobozi mu mujyi wa Uvira. Birera igisirikare cya Fardc kavuga yuko mu gihe abazarendo baba bakomeje gukora ibi, hashobora gufatwa icyemezo cy'uko wazarendo zose zihabwa imyitozo nibuza y'umwaka cyangwa amezi 6, bakagaruka hari ibyo bazi cyane kurwana cyangwa kurinda mu buryo bwa kinyamwuga. Yego, naho kubirebana n'abahunga n'abahunguka byo kubigendanye n'abahunga n'abahunguka urasanga bamwe mu Nyamurenge kubera ubwoba baravuga ari n'ubuzima wa Fdc cyane ko Fdc agiye bashinza gushyigikira no gucumbikira abasirikare umutwe wa 20 bikagira uruhare yuko bari barafashe umujyi wa Uvira n'ahandi hatandukanye. Aka kanya bafite, urabona yuko rwose situation ni hatari sana, situation ntabwo yoroshye. Ndagira ngo noneho amakuru yacu tuyakomereze mu bice by'ikaremi. Karemi haravugwa bwana Karemba Mabra amakuru yuko igisirikare cy'u Burundi cyahagiye. Ese ubundi kuki batacungiye ibaraka bagahitamo kujya Karemi? Karemi hari uburyo ki M23 hagera itanyuze ibaraka? Birashoboka kuko Karemi waturuka Minembwe, Karemi waturuka Mwenga cyangwa ugaturuka araza Makobora bahereye no gwenda harimo inzira ndende, ariko ukurikije position zaho uyu mutwe uherereye Karemi ni igice strategique byoroshye cyane ko uyu mutwe uhinjira, ukurikije n'ubundi buryo wagiye winjira mu bice bintu bitandukanye cyane cyane dore ko hari n'ibice bya Karemi bigizwe n'amashyamba. Yego, iyi rero ni cyo cyane kigaragaza yuko basore cyangwa abagabo bari mu mutwe wa 23 gishobora kuba byaborohera kwinjira Karemi, kuko ni igice kirimo amashyamba kandi mu bice biri strategique, kandi umwihariko w'abasirikare ba 23 twagiye tubona ko iyo agace bashaka gufata gatangatanzwe n'amashyamba biborohera cyane kuyarwaniramo, bikaba byanatuma ku gace bakigarurira. Ni nako ibice byawe bimwe na bimwe byagiye bifatwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, naho kubijyanye hari abavugwa ko bazanye bijyanye n'uburyo bw'ikoranabuhanga muri M23 muri Sud Kivu nyuma y'uko Fardc igarutse muri Uvira. Zo amakuru ufite na bwana Karemba Mabla? Ni uburyo bw'ubwirinzi bwo kurinda ikirere cyane, kanavuga ko ari n'ama GPS jamming bazanye mu bice bahereyemo cyane misozi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse na Mwenga cyangwa wa Lungu, ariko ntituramenya ngo izo systeme zazanywe zitwa nguki n'ubuhe bwoko. Gusa mu mwihariko hari nuko ibyo byo byamaze gukorwa nyuma y'uko n'ubundi bavuga ko iri guteguza icyago ku ruhande rw'uyu mutwe, aho bavuga yuko bagiye kongera kubura ibitero bya drone kandi ngo bigomba gusiba ku ikarita ibindiro byose by'umutwe wa M23.
Fardc byo kugeza ubu irakora iki dore ko byanavugwaga ko hari GPS jamming yari yabayeho hakurya i Bujumbura byo ari amakuru yarabimenyeho Karemba Aimable nuko ngo igihari nuko Fardc yo nayo iri kugerageza gukora igishoboka kugira ngo ikore uburinzi yaba ari hasi mu kirere ariko nanone ukabona ko ibijyanye n'ikirere akenshi ibyo rwose birakorerwa Bujumbura birategurwa Bujumbura niko abacacu b'Ababiligi n'ubundi niko babishatse cyangwa niko babitegetse ndetse n'abo Black Water cyane dore ko tuzi ko n'izi ndege cyangwa n'izo systeme ziba zashyizweho naho reka tujye noneho mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru Karemba Aimable nawe tubwire ibiri kuba ku munsi w'ejo i Warikare indege zaraharashe Kikuku zararashe kugeza ubu operasiyo zihagaze gute muri Nord Kivu bwana Karemba Aimable uratwumva uri kunyumva neza yego ndi kukubaza nti operasiyo zifashe gute muri Nord Kivu Nord Kivu nari ndimo ndareba utuntu umuntu yanyohereje gatoya yego ni umuntu wambwiye yuko humvikanye urusaku rw'amasasu nanone mu gace kitwa muri Warikare yego impamvu ino misozi yegereye Muriri cyangwa Mutumoja hano hafi na za Ntoto nuko igisirikare cy'umutwe M23 barashaka gukora inzira yerekeza mu mihambi ya Nyenza na Kabamba yego ibi rero bigatuma aba FDL n'abazerendo bakora igikuta cyo kuba M23 itabona ahantu nyura yinjira muri Warikare yego mu bice bitandukanye wenda badahereremo niyo mpamvu twumvishe ko hari imirwano ikomeye yabereye Intoto ni nyuma y'uko Fardc deployinze abasirikare muri la misozi yegereza Muriri rero biza kurakaza uruhande rw'umutwe wa 23 bivuga yuko bagabye igitero ariko kitigeze kigira umusaruro na mukeya kibagezaho yego hayisakurikiraho iki nuko ngo nta kindi cyakurikiyeho nyuma y'uko nyine hagabwe igitero ntikigire icyo gifasha uyu mutwe biravuga yuko bo bahise basubira inyuma yego bisanga n'ubundi bari muri la misozi ya za Kishanga n'ahandi hatandukanye yego kugeza ubu haba wenda hari umubare uri kongerwa w'abasirikare baturuka mu bindi bice bazanwa muri Nord Kivu bigaragaza ko naho imirwano ariho yabigiye kwimukira cyane usanga misozi Warikare na Masi niho hari deployment cyane kuko ishusho fatizo y'uko urugamba rushobora kwimukira hano hantu nuko Kisekedi we yanisabiye yuko umusozi wa Rubaya ukunguye ku mabuye y'agaciro ngo abasirikare ba Fardc bagomba kuwambura M23 ahantu mu makuru mpamvu yavuga ko yatanze ikiguzi cy'amafaranga nk'igihembo cy'uzafata Rubaya cyangwa uzamura M23 Rubaya niyo mpamvu rero ishusho yo kurinda Rubaya ni ukurinda ibice by'ibigegera ariko nanone biri mu nzira muri zitware zishyire cyane Nyiragongo kandi na Warikare batibagiye Rushuru yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane gukomeza ukurikirana amakuru turongera tukuvugisha ugende tugezaho ido n'ido ku biraba bigezweho yego murakoze cyane